Yes, mutabarche yumukahumna kuningashe mutabarche mburango witobwe izoba n'urwakana kandi nebiro 19 ebyo kwezo kwa mukaga 2025 simarhanga hawizoberi simarhanga bibwasiba nokora nembabazi kind of course burwakana shaisha tanicheka mpaka shahina netubatu inabachi tuzifa mu company limited abantu abandi batukora cyo kunywa tuzi drink cyo kunywa kimbatukora ombintu bishatu obuki obutuzi hamwe n'amajani oyenekrea na sales manager ningashi umuntu ushomera bitabo bye ayine PhD right now umwami kahara nuwariyo naza kutuganira bingi ebikwasira bituze drink erizo ntereza tumwakire tugumize mu na program umwami kahara nakushemira tawore madam Mukreya no buhoro amin kandi kukuwagamba ranga karangwatereho ninjya kujwara degree yanjye ya gashati ya PhD ingwe gata doctorate amin of philosophy ibirabira na mukaga ukweze kurukije kwa musharu ingumi ibirna abirnetano kandi nkamya graduation ya rugugome kuza kurwa Kampala International University umukibuge kite cya bushenyishaka mbwe nibo bare kunyakira umurama gwitu ni kituzi kandi kituzeji tugigambira abantu noreba madam Kreya turiyo ntuza kuzo mu season egumere season hatu noreba yahinduka nambwe no munabani nyija ndiya highway je yite ishaka mbarara twashange cye tweke cyanye cyambarara nicyo kitine njura konga indugambira hati tumura bushenyi njura yatahama ninjya no hura no kundugamba kwiye kutahamu abaho change haza change ejo ni affecting amagara gitu kwiye ku affecting amagara gawe utandika kwisya kubi namwe nabura nandaka kwisya kubi konga nandaka kamizere nandi umuhanda namwe nkundaragani ngamera kana abo kubaka kanareba akakukureba mu myisho nakono koko ntakargira mu studio zoom naheza kushora inza kamera so kituzeji nekore kintu cyamana munonga madam Kreya nabaturikiriza bari yokwe ne yamba umuntu abantu bingi ya atakajimiro to kubaza kumanya mana gayo nkabandi ya mufutugumwe mufuteje eyensi yona nagambira abantu ngwano nda kumanya mana ga kituzi iwe meraho azoka mero kace waheza kurya kokweza kurya wa kamera ukeza kurya wa kamera hati ekintu cyo kitahamu emere yawe yona kajijanjazo mu body parts zona umbigere umunda umaguru umutwe birutweka cyona system zona so hati kakriminga enda kagitereza katwara emere ejekarum aboko noreba cyo kunyweki nibaraci mu ibintu bingi kirumu ebituzi ningo butuzi kandi kirumu ubwoki kandi kirumu n'amajani kirumu ni ingredients nyingi ingredients says waheza wabonuza kanywa yoreba acipa yiteje ingredients says no shanga so ingredients njimanyisa ngo ecyo kunywa cyo cya kituzi njyo kurana herese drink konkano oreba bwo kuteko mu family gibe kweta ngo ni alcoholic akwa government ibyo kunywa byona ine group ye kubitamu kugira ngo ebikwateje mwene managing eje ebitwarize je biteko mu nkore ubushikire kuranga umuntu icyo kunywa cyo wacinyukaje cyazo mu bantu kandi cyagenda kereherese kishikire kitakubaza kurwaza umuntu ninga kikamuteza insu so hata nicyo kureba icyo kunywa cyo cya kituzi ekitukunyukira umurembo rwito rwa rwentuha town council umurushenyi district of Western Region of Uganda ekinyo kunyweki nicyo kureba amana gacho no gamanya waheza kukikoresa konka wabo takakikorisa no baza kukibaranka byo kunye bindi konka twekiri ejiniyo kituzi moderator Kreya ijo nkargaho rwa katano nagenda na sales manager twatambura change cha Toro region nambwe ninjana ngo bakwasa ko bari mu change cha Toro region abo kuranzya amaramu mfutogo gwito gwa TV West akwa TV West stage amana gayo gari mu Western region gari mu Bunyoro region Toro region gari muri Angore region na Kigezi region nabwo echo TV age nerebwa abantu bingi munonga abo mu region age mbwene butube turiyo mu Toro region
abantu binje cyo kunywa ikintu bakikoresa nibakikoresa na nibyo kunywa bindi konko bakukikoresa na nyenda kubashomesa we akantu kamwe ngwe cyo kunywa cyo wabano ukikoresa ukikorese nke cyo kunywa icyo kubasa kutamba magara gawe kandi ya mufutogu ibere byabe bya wiro nabatebeza umuguruso umwe unabwina mbare street umugurusogwa ayine myaka muri inshanju yarengize muri inshanju ngari nyanda kumanyisa ngo natendaringa ninga nazengereza za bibuli na numundo butabo konga kangira akatugira nganyine timu yabacu tuziyatugira ngo umukuzengereza bwa bibulo armbare streets amazire myaka 20 takura hakajya ngo takurwara twambuza kitakurwaza atinka gwacho kunywa cyanywe cyo cyakituzi kuranga kitandaka kukinywa kurge 2016 icyo kunyweki chimpira magara ni ntambara street gitinkura handga street embare nita umpango munonga na wajirewa n'urugogoma nenda kukira mbarara city ejo mbare city so umushijo gwe natambara o street zona aga abo kunywa kitusi agonugoma naga kitusi nkabanda hamwe nsemba bore mcweke bakweta munintusi nabwa nayo abakazi bamwe kwaye n'abantebeze cyo kunyweki nabagambira ngo cyo kunyweki umuruganda rwenye n'urukire ngo kugambira bwa kituze tambula kituze mubazi bogera bakubulira oraba ngo ecyo bagamba namazima so wagumiza mwazo mbicweka ke byambare arwe cyangwa bakweta ngasoronko ecyo bakugambira ngo ecyo cyo kunywa cyo umuntu utakubasa weekend kwe kutandika weekend abantu kana bajaguza weekend kwe kutandika umuntu okozere imirimo yawe kurga mande kuza friday abantu batandika kujaguza friday evening bajaguza rwa mukaga bajaguza sande madam kire abantu kana bajaguza soronko kana bajaguza banyana muzeyi kitusi wakajya twanje kura kitu mbare nangane gamba cyeje mbare yatayira umwanya guba kweta soronko konka bakamwakira mu bwinji kwakira mu kitinisa cyamani kuranga kituzi yaraba muzeyi yagenda ayine moto kemwe ayine moto keze ezuhugereza mukuratire moto nkitano kuyakira akatawun kona kajangara so nyenda kubamanyisa ngo kituzi ni yejo kandi nyenda kutwara mu gishogu akwa ndi mu rembo rwa mbara city na mbara region twenda kubasimba abo kwa mbara region niye kukora tara kampara region abo kunywe cyo kunywa cya kituzi umuyanga ryona so kituzeji neja kuyamba butaterwa mutwe neja kuyamba butaraha neja kuyamba especially mukombe ko mbiru gwawe neza kuyamba na even you actually your system your breathing system nejiyamba munonga kushanga ngo wano isya to kwise kubi wano nakano tambara to kutambara kubi nangona kwenda kutemura no kwenda kuhinga nangona kwenda kuzo mu ndimeze ziteze kinyankore kwe bajya mu no kusora no kutemura nabwo no temura so nicyo kora kituzeji neyombeka umubiri gw'umuntu rero especially kwe kabazeyi nyonde ngize myaka 5 nkaga inshanju n'etano kinana hati waka mwene katakurga mushego hakwa bazeyi binyu no shanga baryaho ayine myaniye gatube turi mu season y'umwana sente tikizo akachipaka kumukureba akakumukora kana kwataka akakunaboreka kakana yerezo mu studios nishiringira kumirwonga kongari nyenda kumanyisa modereta n'abaturikiriza madam kire n'abari kutureba akachipaka nishiringira kumirwonga shiringira kumina nagwa bamwe abantu mano batubuza haro yitwa beturu tukaturu nangajinje batubuza ngo ishabwa kituzi mutakuchipaka ingombe chipe bibahangu ichango cyo kushanga tutunde ku mitano hatwagera ngo itwe kituzeji tukagikorera kugira umuntu wahansi abenwe yatandikiraho itakamurema so nicyo kuroba ucupa bwitobu konka demanda yagumiza mune yongera njija kukikora mbwe nabwe nanye natwarogo mu gishom phase yo kubanza manyisa bakubaza kwa baturikire special abashubuzi bitu barangano nkaba masi abari umuntu mbara amwe tinguja kwatondora amazina konka nibinji munonga watu waza nkananga ngambende hari umushankaro koma hari ngamfufu hari ngamuji abone bikaka hakwa kituzi nagetegereza munonga kandi nobageza aho kurebka twenda kubasima abashubuzi bita abahango narebka ngo kituzeje kware yatunda fuso ya boxe kumisha no kuranga kituzeje no mugashogwayo namana gayo yagitambuza ngahata ko turumbara yagitambuza yashko town bwona nebicweka nke byambara city
yagitambuza ya kakaberebere yatambuza yazo mu kijungu yagitambuza ya musenya mutanga yagitambuza yagitwara umuceka bwona bwiyanga yagitwara bwizi bwera yagitwara ribindi mweni orangu kituzi netambara ize kaberebere eze kabingo egumize muko nyuma mu ndinzi so kitambuze nabo kujakira ngaza Buganda nabagitambuza bagiye masaka umusente bagitwarira kimwe mutukora boda abantu bagishumya sembabore bagishuma so twenda kubasima bashubuzi bitu baranganwa kushanga ngo ecyo kunywe cyabo kumanya ngo mumanyo mugasho gwacho kandi kurikiriza injiri yacu tuzi nebigirumu numugezeho kurebeka mu magisya umuntu wanze nabwo ecyo nanyenda kubanza kusima egitimwe yiturigire mutimwe je yite yatoro namwe nariyo nka with due respect mukazogwa kaferwa wiba bazara ariyo mu Rurembo football rogo mukazi no mushubuzi umuntu wa kituzi jo tukashikaho cyageza mu box 200 so tuzeje namanyo mugashogwaye kandi tukugira ngo hata kujitundira nakoro mu Rurembo rwa football hihina actually na old bus park je yabireri ngari nyenda kukomanyisa ngo kituzeje nagitambuzo mbicuye byona bya fote byona agarika jugumizamu bagitwara n'imbicuye kake byabundu buryo bagumizamu bagitwara even na za Rwebisengo aho na bode ya DRC mu district yiteje ntoroko bagitwara za Karugutu bagishumiza kimwe eza mugushu egumizamu n'imbicuye kabyona so nani za chiko zia so nanyenda kusima abantu bitu ba football abantu bitu ba Chenjojo nanyenda kubasima kwa Chenjojo hari abashubuzi bitu barangano bakushubura kituzi kandi bokugitambuze bicuye kabyone bya Chenjojo twenda kusima abantu abakwaza kubana batureba nyona Madam Crea bari mu studios twenda kubasima munonge especially kabantu bita aba muhoro nakagadi muhoro twenda kubasima munonga twenda kusima abantu abakagadi twenda kusima even na wagumiza moka zo munda ukaguzo munda ukashuma za cyobari abantu bakarugutu abantu bagayaza abantu bakakumiro so twenda kusima abantu bona bicuye kabyona kandi tugarika kusima nabandi ba customers ba clients abariyo myejego y'amayanje mwena bari mu landing sites kandi twenda kushaba n'abantu abakatwe abo kwa route jo buturigereyo Madam Crea tungero overwhelming demand abantu tuziyo nabagitumara tutakereka tukire na mponde tukirwera numure kuko twari makuza nanga kuri makuza mponde hurure kilomita nkibiri so twenda kubamanyisa ngo twaza kwenda mande katwe abantu abampondwe abantu abafish landing sites bona kazarweshama nitwisha kubashya twenda kusima n'abantu abayita barukungiri abaci ababutogota abantu abacanaka board abantu abo mu kikoreje kabari kanamanywa kituzi kanamanywa kituzi nyoka kanamanywa kituzi ukakagwaje mwene kechi niki so mbwentu twenda kubasima kandi twenda kubashaba kugira ngo ito kituzi tweteka tekere no kubahereza nicyo kureba hati abo kutunga overwhelming demand abwiyanga ryona hakwantu twatana za Guru twatana za Mbare twatana za West Nile twatana Masindi twatensiyona so ati nicyo kurebera na kituzeji kurga Madam Crea rasti atwaiza kutunga 3 awards ya People's Choice Award na East African Brand Port Award kurga teza kuzitunga hatezo awards zona hisize kitini sancho kurebera hate kituzi ne yambuke ergo mwiyanga eshuma Kigali eshuma Dar es Salaam eshuma Nairobi eshuma za Mwanza so crossing zo mu DRC in fact tunajya kutariyo DRC yaheza kusetoringa konkatu tugenera bo mu West Nile South Sudan ibyo biceka byona nibyo mu kituzi so at kituzi etangire even crossing even oceans nabanda abantu abaharab aba Gulf countries aba India aba Pakistan aba Bama aba Thailand patangire already targa pressing some orders so to appreciating even nabantu abwa Uganda Airlines nabo twenda kubasima aba Uganda Air hakwa even nabantu abita some of the clients kwa kuzanka Uganda Air ya nabo yakwa nashorera tunayintwa rubucu obuboxing kabusha tugakituzi nanyize kunywerera so orangwa mana gakituzi hat garigire aho mu rwentu hata unkanso crossing abushenyi Greater Region imwe abantu babushenyi nyenda kubebaza abwejo namba yakashatu bushenyeje naye katandike cyo kunywe kintu kimwe mpora mbora ko nkata ibashikire bushenyi twenda kubebaze biceka byona especially buwejo nakabo Rubirizi district Shema district ubona tubasima abanyabushenyi benyini dena abarubirizi abamitoma ntubasima munonga abamutara abantu kana banywa kituzi
mwebare kunywa kituzi kandi twetekatekere hati nicyo kurebera even na no kunyuka cyo kunyweki hati tirimo amani mingi kurebuka ngo twasavinga ihanga ryona twagaraka twasavinga even n'amahanga getwetorire agagure telex region kandi na kituzi nayo iri kwambuka yero nayo tujine nabwo icyo twantwenda kubashaba ngo mukorese kituzi okuyeho twantwenda kushaba abantu abo kwanda abo kujya gusa abamabaga abamagenyi ngabagambirijo wakora oda yitu inamba yitu baraga kugiteka nanga na screen ni 0 mushanju 8 mushanju 3 5 3 emwe ninga 0787 304 531 kandi ndijo 0787 305 009 seze namba na neje nambe yo kureba ziriya ka box harunka sikyo tukashango client omwe ngo aroba client sabayene bamumbuzabuza ajya tunyenda tuzo box but 500 ngo bagumana bamumbuzabuza tumumpe namba ya factory bamumbuzabuza kandi ko yarga kubagura aka box ya factory so iwaiza kubagura aka box ya factory reba aka box ako inambezo zuru eje nambe yo waiza kugitera oda yawe waheza kugikora umbirubiru tuba twagikukize kandi ikintu twantwenda kushaba bamagenya bo kujaguza himo abo kujaguza abine imbaga za birthday parties imbaga zone ze kikachona tinguja kusitondora no mate imbaga akabona kufa kwinji ndako abantu binja muheru bashara mbaja ngubesha tumundeza gukora ibintu bye imyaka yagikize barimba mushendekereza nini nkembaga so rebuka ngo abantu mamena no kitusi mbameno kachi so wija wakora order box 10 ntukongera maka box kamwe so nicyo kureba za bonus ziti zona zuru tinguja kusitondora zuru wagoro box 10 ntukura saka box kamwe kandi watushemeza tukongera ne box ya kabiri obubona no nekintu cyo kuporeka no kugaruza akwa twatunka company nito kumupana mutwagera ngakarayansi nito ntigezeho kubagaruza nabwo ecyo nani yenda kushaba abantu kubagera ngo kituzi weza hategeye twatahamu nabagamira ngo ibushenyi iguru yahindukire nanye mwazo ndabende bwera mbende upondo iguru yahindukire in fact enjere gwire nanga mpondo egeze yara bacamu ngo mukebera yagwa yakano wanje mu rusozo bumbire nabwe nababumbira bo kunywa kituzi nabakitaka uko mu rusozo nabakagata yukuzarwa ni mumwe bari kunywa kituzi nanabarwa cyabasenene hayi factory mwe bari kunywa kituzi kandi kituzeji mbenaje bagambire ngwito tukoma kunyuka no gukora business cyonka tuzeje yombekera abantu bingi nehereze mirimo supporting sports supporting community supporting development ishashire mishoro ya government nekore ibintu byamani nabwo echo nganagira natiro muranga haronka companies zeshimeye kubona ziyambwa kituze shemeye kuberumu abuke ko zuru mu gwamani kuchiriza ka company engage nka kituzi eriyo mu rural area ke are went to town council which is almost like a village ikachirize cyaro just a village madam Clear ikachitransforminga ukara cyaro go mu cyaro cyabe town cha creating emirimo hatandika kuza mu investments nka petrol stations nka bars nka restaurants nka playing grounds nka schools and institutions trading centers business ukara yatandika kugenda mu misho accommodation residences and barabara so none orangwe iki kintu really company nkejo nene kore kintu cyamani nabwo echo yenda kutwara mu gishogo garaka kusima CEO mwamaro Moses kurangu niwe really rangaka kukoreka kandi yakoreka yajya ngo utandikeho factory kandi cyo kureba factory ne tukoresa nora yatandika kukoresa ijo nganagambire kutingusha kutondoro abantu abekoresa nka factory zenyi no shanga zikoresa manu make konkato cyo kureba CEO wakasharamu yajyatana professor kamukoresa so nicyo kora naba professor nabakoresa naba PhD nabakoresa naba masters nabakoresa naba degrees zingaye nabakoresa na accountants nabakoresa economist nabakoresa so nicyo kora background ya jamani economist so ya nankoresa it is not by accident nicyo kureba nana ari ngo imirimo ningira anta ningishikiriza mwe nanye ngenda futera umurango abantu abaryoko ngo kituzeje niyo season yo futana kunywa kituze niyo season eji korota jinywire endwara ya kondorokera ukabara amana go gukora ukabara amana go kutambara ukabara amana go kuhinga ukisye kubi utakije kwekwasa jo nganagambira madam Clear ngo ino mu studio zomu nagambira ngo nyoni baza kwemerera ngo musekene nyise mwe minone nkamwenda byo tubishogwe kuba kamanga bata ni kituzeje hinjisandikire nimbura ni nyisyeje nabwo icyo nanyenda kushaba abantu abaryokwe
abantu bakuru nabagambira ab'imyaka nkaga imyaka 5 imyaka 8 imyaka 9 urebuke ngo buri izoba nunywa akacupa ka kituse deri imwe abantu abo hard working abantu abo gukora munonga ninkora munonga urebuke ngo byo kunywe byoranywe byoranywe tamuka kituse utemuka kituse no mumbazi n'ekintu kikubasa kwombeka amagara kandi kikakuhisa amani kandi kikakuhereza umuhembo ukashanga to kurwara life expectancy yawe keyongera kwe kuba neyongera abantu babanta barahanga kukunda kwe kuba neyongera niyo government nayo iganyirwamo ahubwo ko kubuhangire no shashura n'imishoro mingi mu government kandi government nayo ikora development yabara mnongo mwami kahara kandi professor nisimiwa nitwe activist kandi uriyo noreba bakitezi farm company limited mwene mwami kahara tuyontori rero kwendera konkanto yenda kumanya nyowe ni yenda futandika kushobora kituzi ni intandikirahi kandi ni inkoraki warewe Madame Kereya kumbuze kibuze cyo mwe ni mwe abashubuzi bitu nagambira ngo n'abakarase zinyingi twine nkabarukoma mbende Dr. Rukoma bamfufu Mr. Mugisha twine kabamasa mumurumbara babogura izimotoka z'impango abo bine bonus yabo yana tware box 13 akabox kamuntu mukamuhera mutwaro gumwe kanana na 5 okay kandi yoni ngure gifuso igere kuratara amaguru 16 ibox urukumbisha tashatu nibiri akuntu kamuhera mutwaro gumwe na kenda kandi yondi yo mushubuza aba baruteyura baragiskero ruteyura barwaho nagure box 10 ngamiseze bazarogo mu rembo footpoto barumbinje abashubuzi bitu ba footpoto numwe amazina ganyi tabuza gagamba abakaseso mukatara abo gure box 10 abo ko gure box 10 ntwera mutwaro gumwe kenda na 5 box kandi tugarika tugita una bonus ye box emwe okay mbwena niyenda kushaba abashubuzi bitu dani yenda kushaba abashubuzi bitu ngo kituzi hateje niyo season yitwaza kuza muno reba weza hati yahinduka no kwa mukaga tutakatayire mu kwa mushanju kandi cyamanyisa ngo weza yahinduka amagara gabantu nagone gagera gata ngakankana so mukankana kena kanyumbazi nywa kituzi unywe kituzi neja kuyamba unywe kituzi neza kutambara unywe kituzi neja kuyamba munonga because it makes your body immune umbiri gwawe ushanga baba resistant One professor abo nabi wagamba batandikire business ni wati nkatandikire business ngenda futandika kushobora kituzi ntandikire wabari moderator hatu moderator umuntu wa kituzi ni ngenda kushobora kituzi notandikira ka box kamwe watandikira ka box kamwe akaka box ako kureba kakamwe kakacheke na ka half box notandikira na half box Madame Kereya nimwaze tubeturuka sese nurumuka mwede yagira tunumaya te mumpereze ka half box akona ka box akacheka nwo kuchupa 12 unashie mukade ninga ka half box at half box akanyono ka kufuta mushego ubwo tukushubura kungari yenda kumanyisa nguri wagure box emwe eje nwo buchupa 2 nabona hatu no shanga naguza aya musente zo buchupa 20 rero buchupa buna namagobo ubuchupa buna niki namagobo nshiri nyangumina ago namagobo okay hako kwa kutunde box eje imwe buchupa 2 nabona naye imwe mitware 2 nenkumina kandi ubwe box agiguzire kuri yo mushubuzi emitware 2 ninga giguzira ari kituze mitware 2 yagishango mukatari kongari yenda kumanyisa ngo nago bahenkumina kandi burizo haba mwabashubuzi natunde box 10 watunde box 10 nemitware 2 so niyenda kumanyisa ngo umuntu ari kutunda kituzi even no mbuke no shanga burizo bayine cyakugobaho abamwe nago be15 ndijo nago bo mutwaro ndijo nago be mitware 2 ndijo nago be mitware 3 rero abanene ibyo tukija kubigamba ibyo no baza waje nusa zakanya kanyabwenge zakarukireta watamukarukireta waza kora amagoba garamo so nabwo eco nico kurebera abashubuzi bingi ico tukatwina tukashanga umushubuzi nanka rwimi akaba ari umushubuzi kandi ashubura ubuhunga
ubunga n'umuceri konka gasharamu yagera abwa magoba kunareba mu rucutuzi hata gakirize duka yagisharamu kabiri yakirize cweke kimwe nece duke cikushubura umuceri n'ubuhunga rero cweke kindi icweke kindi cyona nashubura kituzi yunga nabwo echo nani yenda kufitera umuranga abashubuzi bitu iwe korobe noreba muno shuburo box 10 nogo bemutwariye nari 10 hati mwene kuturagarika amuryango gwawe hati wo tundo box 50 kandi wo box 50 tundo box 10 kandi wo box 10 hati wo zafuso akakara kumbisha tashatu nibiri kandi aba bafusa bari kumbisha tashatu nibiri abashubuzi bitu nimwe nani yenda kubashaba hati nimwe mbenga rukoma kandi nimwe muzeyi rukoma nyenda kusima aho kwa muzeyi rukoma kingwenda kumusimira what list factory yeje ya Chituzi Farm Company ni musupplying imirundi ebiri icyo njumanyisa cye icyo njumanyisa munatwara 2 heavy trucks nabwo icyo twenda kusima mwameno koma kureba ngo webembire ikintu cya business umurumbende kandi watambuza Chituzi kandi ni wa contributinga even nakombe kiyanga nabwo icyo nanye Madam Claire nani yenda kusima abantu mwena abantu ba kandi Chituzi iwe tinka tandikire kujinywa ocherirwe tinka tandikire kujinywa cherirwe rero no manya abantu babuza Chituzi yanyu keta kushara keta mukariya keta munubenda atshiwe none Chituzi yitu one necho kunywa ize herese drink mutaka gweto go mbiso go kuza kunanko kazenjera rero katerwa mutwerero kagwoko kagwa yigu no way no wakunywa buchipi 10 Chituzi taine shonga ize herese drink so twantwenda kubasha bangu tinka korise Chituzi ungo bwiro bo kutandika kugikoresa kandi mbene ngoro box 10 iwe tandikira 10 kandi go wa 10 iwe zar 10 kandi go wa 10 iwe zar 10 bishatashatu nibiri nyombe ndi yar 10 bishatashatu nibiri zarore yenkumishatu yebale mnongo mwa professor tushomere namba zisimu na bwana matwendere Madam Claire inamba yitu ni 0 mushanju 8 mushanju 304 531 ninga 0787 304 531 nabwo echo nani yenda kubanza nanye garaka kutwara umucogo kusima TV West abo kuba mushomisa abantu kandi TV Westage nerebwa beyond Western region of Uganda nabwo echo nanyera kushaba abantu becwekeche especially Western region TV zone zumukuzaho kashanga mutakurugaho mutakureba TV West mugihereze priority ahubwo TV West nije kubashomesa nije kubombeka nije kwegesa kinte cyara kugirira mugasho ngoko yakuretere gengere ya Chituzi kandi abantu bona mukagiganyirwa nabwo echo finally nani yenda kushaba abantu abashubuzi bitu ngo mwetekateke hati turyo saturation tutambuza Chituzi yanga ryona kandi otagakirwaho naje kushikwaho nebigambe byo ubare moderator kunyakira mu studio zomu kandi wampira mu gishogundi njagaruka mwomu ingaruka ninje sabantu kandi nabwe ninje zo nimpumuruza n'abashubuzi bitu mwe bare kumpurikiriza abantu batureba nabo baturikirize mwe bare nasima nabibwira nabigamba bwa Uganda ni yanga ryanje yabane bidogo mwa Mikahara is a professor kind of course ba professor no manye byabo yaba yatandikira mu giro tatahendera konkana rwo mu Chituzi Farm Company Limited kandi nagambe nziri yaba Chituzi drink no bagikorombe into bishatu ubuki utuzi hamwe n'amajyane inama yesumu erha screen kandi ntwato ryahabura kana sheshatu n'icika mpaka harishahina bari kutugambira ahari Chituzi drink icyo kunywe iki wabana ndafutanika kucubura inamba yesumu eje gitere kandi shubare bakugambira kurunja aho ratandikire no yenda kuba uyinekizo umbugenyi bwawe ni mukoro gwo no goyine inamba yesumu wagitera ni bakuritera kurunja nunga icyo kunywa iki wabone Claire no Mikahara ahabwa sales n'ingashi sales department nsimarhanga ahabumwa bazyogo kandi yebare no kubanitwe aha TV West kandi ukakunda program zetu ntwendeze kurara kurunji bye bye Nehinda